Yes, reka tubasuhuze kandi twizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza aho muri hirya no hino. Turabifuriza gukomeza kugira icyumweru cyiza ku bakizihiza ariko kandi n'abandi ku rundi ruhande tubifuriza gukomeza kugenda mumererwa neza. Turerekeza mu karere ka Rulindo turababwira ko hamaze kuvugwa impanuka imeze nabi kandi ikomeye. Impanuka rero yabaye kuri iki cyumweru ndetse umuntu umwe akaba amaze kuhatakariza ubuzima. Ni ibintu bibabaje. Hanyuma turaza kwerekeza mu karere ka Rusizi, ni mu ntara y'Iburengerazuba. Muri aka karere haravugwa iki? Umuntu bikekwa ko yasanzwe mu mashyuza yapfuye, akomeje gutera urujijo ku bantu. Ntibivugwa rero tugiye kuza turebera hamwe, twizere ko byanze bikunze mukomeza kugenda munogerwa n'izi nkuru tuba twabateguriye tukanabagezaho. Mbere yo kwinjira muri izi nkuru ku buryo burambuye, ariko nimunyemerere banze mfate umwanya mutoya mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro tubagezaho hano ku Ibendera TV, uba agaciro gakomeye kuri twe. Imana iguhe umugisha kandi nawe wakoze subscribe kuri channel yacu, turagushimira byimazeyo. Mwarakoze cyane guhitamo Ibendera TV. Tuributsa ariko nawe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, bikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru, ibiganiro n'ibyegeranyo tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero ushobora kunyuraho niba mwifuza gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV. Nitwa na Kreti Ntirushwa, hani ku Ibendera TV, ikaze. Turababwira ko mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru haravugwa impanuka yabaye kuri iki cyumweru. Imodoka yari itwaye abanyamuryango b'umuryango wa FPR Inkotanyi yerekezaga i Musanze, yageze ahitwa ku Karashi, umwe ahasiga ubuzima mu gihe abandi 28 bakomeretse. Bivugwa ko aba banyamuryango b'umuryango wa FPR Inkotanyi bari baturutse mu karere ka Gicumbi bari mu modoka ya kwasiteri. Umwe mu bari bari muri iyi modoka avuga ko bari bakurikiye izindi modoka, ariko yari imbere yabo ngo bagiye babona iryamishije urubavu, aho yagize ati ndakeka umushoferi yabuze feri, kuko aho byabereye twari tugeze ahitwa mu Rwiri, hari ikona naryo ubona riteye ubwoba. Shoferi yagerageje kwirwanaho ngo yenda itaza kwibarangura ikarenga epfo, ariko byanze iryamisha urubavu. Benshi akaba bakomeretse byoroheje, abandi bikaba ari bikomeye. Kazagwa Egide, umuturage wabonye iyo modoka ikora impanuka, yagize ati twe twabonye imodoka zikurikiranye dukeka ko zigiye mu bukwe. Mu gihe tugitekereza ibyo twari turi gukeka, tubona imwe muri zo itangiye kuzungera, ku bw'amahirwe yerekeza mu mukingo. Twagiye kureba dusanga bamwe bahubutsemo bagwa muri rigore, bakomeretse cyane kugeza ubwo imbangukiragutabara yaje kubajyana kwa muganga. Ni inkuru ibabaje kandi bigaragara ko iteye agahinda.
tugikomeza n'iyi nkuru rero ibabaje, umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzabonimpa Emmanuel nawe yemeje ko iyi mpanuka yabaye mu gihe abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bavaga i Gicumbi berekeza i Musanze mu nama. Yavuze kandi ko hari umwe umaze kwitaba Imana muri abo bakoze impanuka. Uyu muyobozi w'akarere ka Gicumbi yagize ati iyi modoka yaguye mu mukingo igwisha Rubavu kandi natwe twari muri iryo tsinda nk'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi. Bamwe bajyanwe ku bitaro bya Byumba abandi bajyanwa Kinihira ari naho ndi nabo, gusa umwe muri bo amaze kwitaba Imana. Kuri ubu abakoze impanuka barimo kwitabwaho, bivugwa ko bahise batangira iperereza ricukumbuye kugira ngo hamenyekane icyateye iyo mpanuka. Ni impanuka ibabaje kandi iteye agahinda, ariko ku Ibendera TV twihanganisha abagiriye ibyago n'umuryango w'uwitabye Imana muri reka nanone twerekeze mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba naho haravugwa inkuru itari nziza, ni inkuru ibabaje nayo iteye agahinda. Umusore uri mu kigero cy'imyaka 20 utahise umenyekana umwirondoro we, yasanzwe yapfuye mu kidendezi cy'amashyuza giherereye mu kagari ka Mashyuza mu murenge wa Nyakabuye mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. Aho bamwe bakeka ko yapfuye ubwo yogaga, abandi bakabishidikanyaho. Umurambo w'uyu musore wabonetse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 23 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024, ubwo abaturage banyuze kuri ayo mashyuza bakabona umurambo ureremba hejuru, bagahita bamenyesha ubuyobozi. Icyakora bamwe mu baturage bavuga ko uko babibonye ngo uyu murambo bashidikanya ko yaba yishwe n'amashyuza, bagakeka ko yaba yapfuye urundi rupfu rutari urwo kurohama muri aya amashyuza. Ni inkuru nayo ibabaje. Ni inkuru ubona ko iteye agahinda. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba SP Bonaventure Twizere Karekezi yahamije iby'iyi nkuru atangariza radiyo Disco aya makuru ari impamo. Aha yanavuze ko kugeza ubu hagikorwa iperereza ngo hamenyekane imyirondoro ya nyakwigendera ni icyamuhitanye. SP Bonaventure Twizere Karekezi yavuze ko uyu murambo w'umusore uri mu kigero cy'imyaka 20 wagaragaye ahagana saa 12 za mu gitondo, ni kuri uyu wa gatandatu nk'uko twabibabwiye haruguru. Uyu yagize ati bigaragara ko yaguyemo mu gihe yari arimo yoga, ntabwo imyirondoro ye iramenyekana. Umurambo wajyanwe ku bitaro bya Mibirizi mu gihe iperereza ari igikomeje. Ni inkuru ubona ko iteye agahinda. Ni ibintu ubona ko bibabaje cyane. Mu bihe bitandukanye ubuyobozi bukunze kuburira abaturage bajya koga mu mashyuza ko bagomba kwitwararika kugira ngo hatagira uhasiga ubuzima. Abaturage batangaje ko
no mu mezi abiri ashize nabwo aha ku Mashyuza hasanzwe umurambo, yongeraho ko no muri Nyakanga mu mwaka w'2022 ubwo umusaza n'umukecuru nabo bapfiraga mu cyobo cyari cyarakamyemo amashyuza bari kwasa inkwi bazize gaze bivugwa ko yabafatiyemo bahaburira umwuka birangira abitabye Imana. Ngibyo rero ibiri kuvugwa, inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Tuganye ku musozo w'izi nkuru rero twabagezagaho, twizera ko zikomeza kugenda zibanogera. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho. Turabashimira inkunga yanyu, ariko tunabasaba gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, hanyuma tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba ujya ushaka gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV cyangwa ushaka kugira icyo tugezaho, ushobora no kuba wifuza ko twagukorera ubuvugizi, ushobora rero kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 822. Iyi nimero iyinyuzeho duha ubutumwa, hanyuma ubundi byaba ngombwa tukakwihamagarira. Ngayo nguko ngibyo ibiri kuvugwa. Nitwa na Chrétine Hirishwa, ni ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane, ndabasezeye kandi mukomeze kugira amahoro n'amahirwe. Inkuru ku Ibendera TV ina akagaruka.